Terima kasih Datuk Speaker untuk memberi ruang kepada saya dan terima kasih atas jawapan diberikan oleh Menteri bila mendengar engagement not only with America but also with China and other developed countries untuk membolehkan supaya dagangan kita dapat kita tingkatkan. Mungkin kita sedar tarif itu agak meningkat. Tapi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, boleh tak since beside the engagement Malaysia with US and China and other countries tu, engagement dengan tempat-tempat wilayah Sabah, Sarawak dan tempat-tempat lain, Johor contohnya. Bagi kita di bumi Sabah contohnya, bila kita nak mengeksport, kita nak cari pelapur datang ke bumi Sabah. Tapi masalahnya bila kita hantar produk-produk kita, raw material, the richest state in the country, resource timber ada, kelapa sawit ada, gas ada, minyak ada, emas pun ada. Tapi bila kita nak monetize it, the problem with us, kita nak export ke China, kita nak export ke Amerika, we have to go to Port Kelang. Bila kita buat Kelang, daripada Sabah hantar Port Kelang, charges on Port Kelang is already there, charges on Sipanggar Port is another day. So prices kalau kita lihat, harganya akan meningkat. So less competitive. Cost also very high. Unemployment akan kita tidak lahirkan di Sabah ini. Jadi saya ingin minta kerjasama. Seboleh-bolehnya, while you engage with US and China, engagement with the state, for example, like Sabah, how best to ensure that the product and services yang kita render to developed countries will be competitive. Bukan hanya dari segi harganya, bahkan produk-produk dia. Kita kena monetize dalam negara kita sendiri. Kita tak mahu ekspor ke China produk kita, ke Jepun. Contoh macam Copper dulu, kita ekspor ke dia. Tapi we didn't monetize that. Jadi saya minta kepada Yang Berhormat Menteri, boleh tak masa depan, before the engagement is done with US, before engagement is done with China and other trading countries, can you also engage to ensure that, give a venue to ensure the benefit to make, pasal Sabah ini dekat dengan Jepun, dekat dengan China, dekat dengan Amerika. Jadi kalau kita ekspor, tak payah melalui Port Kelang, tak payah Bintulu, tak payah ni, direct there, the price will be lower. Terima kasih banyak. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya bersetuju pasal apa? Di Sabah dan Sarawak ni, infrastructure is the key. Banyak kita punya natural resources yang ada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita tidak mempunyai efficient port, macam kita ada di North Port, Penang Port, West Port, PTP Port, kalau kita tidak ada port-port yang ada international standing, jadi banyak kapal-kapal tidak akan datang dan dia bila datang, dia akan bagi volume kepada port